ang kafat berena lakkaya loki benewe harangi si mata yak belancang tega na iyaro yang tu nak keadaan regurupta idi lakkaya acca ti si mata mak bere papuada aki beneta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi firman. Ibu, narik ko beresan lang wajib. Narik ko mabini tawi sunnah. Jadi lebih melebih itu mabini lakita daripada ibali beresan lang. Ulangi firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu mabini lakin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa as'adul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna bi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Faqala aidan an-nikahu sunnati faman raqiba an sunnati falaysa minni. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tajo yang sempat hadir, yang terhormat Bapak Kepala Desa Bentil Lompoy yang sempat hadir, yang terhormat guru saya dari Lemasiwanua Haji Hanafi, kasih leka onang alina boleh mapakarau. Alhamdulillah dena mita narik ko pakarawana insyaallah mapijat tuh insyaallah di ragu kangi yaro nangi loka pak guru akarawan ne kiamagi alik guruku na pakarawi dena jaji Asmar narik koi fikiri kitu si mata alli binengenge nyama mitu fikiri neka narik ko yatta mengir yasangi alli binengeng si mata angkana tusara magai mega cinna yaitu nasangi andre guruta makada sakina nasangi toriolewe iya yasangi sakina pura pimagaru na inapat tenang yaitu si mata kalau lewe si mata pura kajili-jili na inapat tenang yaitu yasa sakina. Sini sila surah malapiku andrang sila surah kepada yang kiri amaseri fong Allah Ta'ala. Asmar aja gaga tafikiriki kecuali hanya untuk beribadah di fong Allah Ta'ala. Nah sabab iya tu alli binangenge si mata na cacalat setangi. Nah sabab magi ibadah paling lama yang ertu alli binangenge. Neka upa-upan na masarang si Dewi Rufatau namu aja na si tangi mapalepak tu na sebab magay marewi lepak isi mata faktasiyan na atel lorfuan. Sini na teman-teman malapiku andrangnya sila surah malapiku pada angke pada riamasiri pong Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua fakasini si mata bondasita tegar yasa pondasi ya naritu asap barakeng dan nia asuk kurukan nariku makasingi si mata asap baraketa dan nia asuk kuruketa insyaallah bertahan si mata alibini ngeta nah sabab mage ia mega tau masaran na sabab kurang si mata asap baraken ia mega tau masaran na sabab kurang asuk kurukan mega cinana benena melok mali oto melok malibola ne kiamagi penghasilan na lapten tak 2 juta sulang cicilan na si mata 5 juta sulang atau nama serang penghasilan na 2 juta cicilan na 5 juta atau nama serang jadi iya na tu narik ko makasing asukur ka dari Allah Ta'ala insyaallah
Iya na sange andre guruta iya ria sange to sogi iya na tu tenangi papena dina tenangi pikiranna iya na tu yasa to sogi mega to makada we nyaman na yita si mata mengotobar yan niga makada iya na tu wiri tempo makada iya tu si mata papecai bay nyaman na mengotobari po ngaji neka lalu si mata po ngaji mangoto mita papecai matindro papecai ki becana maga wina sabay nyaman na yita iya rupa becai manyamam mamat tinron jadi iya tu riasanya anyaman-nyamangang pada lain maka dewi pak becai manyamam mangoto neka dena sating makada mega cicilana maka dewi to sogi itu pangotewe nyaman na matindro yanu deman wapakar mamat na tinro jadi iya tu si mata riasanya anyaman-nyamangang pada lain memang makasih yita tawe neka magay mases sa papinadina neka iya tu riasanya anyaman-nyamangang tong-tongang yana tu angkaki si mata tenang ipanadinge makasiyan lori pong Allahu Ta'ala sini na teman-teman malapiku ang rangis sila surah malapiku pada angkay pada riyamasir pong Allahu Ta'ala kemudian yang ketiga asmar puran itu si mata mabene mako kwewe angka napa berserta ya tuh berserta ya nanti ya acce rahma safitri magi na tahan si mata dina buranewe na sabak magi wige na tar tuh bersenna na iya tuh bersenna buranewe aktivi makun reye aki makun reye nareko burane matarodi insyaallah de nulet tahange siko angka siko capu neke nareko na taru isi mata aktivi nena insyaallah tahan gitu neke makadewi andre guruta angka tu si mata faberena be laktaye lokti benewe harangi si mata angka ya balancang angka faberena laktaye lokti benewe harangi si mata ya balancang tega na iyaro yang tu nakada andre guruta idi laktaye acca ki si mata makbere papuada akibeneta nariko angka poliata tapadangi makada angke tale halala yeti balanca neke nariko makadewi angke witawarakai harangi ibalanca na sabak magay nariko makadewi angke tawarakai iya tu si mata amanah ya angka tu nalo na tujuan kang ilaketa niga na miseng si mata poliangi si mata asera juta pura wipane laketa si mata poliangi asera juta maka da angke tawarakai aja tabalante na sabak mage niga na miseng ide pa na waja pupukna niga na miseng ide pa na waja iracun niga na miseng ide na waja iungkuson jadi na suruh mi parakai na sabak mage angka wating si mata nelo makamajareng mage winaharang na sabak mage angka tujuan na lakin na melo makamajareng sini na teman-teman malapiku ang rangin sila surah malapiku pada angkay pada riyamasir pong Allahu Ta'ala maka dewi andre guruta nariko narekti si mata laketa di talawi iya rodie na inappa ibaw liman na inappa angka parilloduan si mata na pagurunga ki andre guruta nariko iyewe ibaca ibaw liman na laketa na inappa ibaca insyaallah de na japu iya tu pabere na laketa engkasi tama ya to na nakada andre gurta simak na wi pak barsenge na nigi si mata makunrek bawi limanna na baca wi si mata farelodwan na iya ro simak na pak barsenge insyaallah de na japu iya ro pak bere na lakena engkasi tambai tega na iya ro bismillahirrahmanirrahim narikona lekki si mata di laketa talawi limanna tampe limanna nenappa si mata yemau ibacawi alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli khair ma rasaktana alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli khair ma rasaktana ya ibacawi iya nenappa yemau limanna insyaallah de na capu dan lekna iya tu si mata na rekti laketa engka si mata pulih kemudian yang terakhir na sabak melo juma kemudian yang terakhir asmar nariko si mata melo ki si mata akti beneta maka dewi andri gurupta akti sengkang
iya tu sikas-sikasinna si mata narikumelo matujulalang si mata wijawijatta tarwi si mata makunraye patuju ya maaf ya tarwi si mata makunraye patuju insyaallah matujulalang iya tu anak tak nekya magai Makadewi Andre Gurukta angka seti Andre Gurukta ya biasanya Dr. Haji Muhammad Jafar Aras makutani akro to sogi makada info ngaji magi nasa si mata lima ni anak tak pai sogi mana angka mantaji doktor angka si mata mantaji tentara angka mantaji jaksa aga taguka-guka ni anak apa ngaji aga napo iya rofa ngaji nasa ye memak ye iya nasa ye pasimata wala beneku narekonera ka ya wa nasa wala beneku nareko beneku meraka jadi iya na kuncina akarogi mala agurung makada iya simata kuncina riasanya asogirang aktivi asak barakan na buranewe nareko makunriya simata mangira insyaallah akatuni si mata monro dalek temaka lupuna neke makademe Andre Gurukta idi si mata makburaneme idi tona patuju dalekna anak tak magawi akiki bombana nyamenge si mata marilau akiki bombana nyamenge si mata marilau nasabak narek ko si mata akini bombana nyamenge marilau agi telau si mata iya tuna patuju pang Allah Ta'ala aja si mata mafadi we mafadi ulu kufa tadam pergi kafwan apa ti marilo we wa mafadi aje kufa tadam pergi kafwan marilo mafadi bitaw kebanyakan rupa tahu yang mafadi bina marilo meka makura seti dua si mata marilo di bombana nyamange magawi nasabak magi mega tau tosogi talangga-langga neka magi dena pego ifakasiyan na pong Allah Ta'ala mega tau tosogi neka magi dena pego isininna fakasiyange neka magi balada tau si mata makasiyang marengerang pong Allah Ta'ala akatutoni si mata marengerangi ipatuju dalikna si dewe lahung atari pong Allah Ta'ala wabillahi taufiq was'ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jam'a bainakuma fi khair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi zakaratil maut wan najata minan nar wa ahwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.